langsung ke lawan dia gak sih? Here we go. Sini lo maju. Jir, banyak banget lagi. Kasih blizzard dia guys. Ya kenapa dia ngincer yang itu? Lu merotek ya lah. Sorry bang, gue kuat bang. Lu protek lagi ke dia, lu blizzard lagi ke doi. Ya mati duluan sih ini mah. Letter shield bro. Belum lawan ininya nih. I want you to take me ship for your troubles. Gue dapat kapal Jet. Nih baru dapat kapal.